akwa babiomba attention TV so attention na yesa akokumase say busumi atwa mu begina me nan so e de nsem a eyeye nuaba fefefe oso no a business lady power de na ho a ne kunu de niema fia brochire brana no so ode ne nam online ono so e di dwa ne sa oba na ni edin pa e de ne ho hwe ahenkwan a na ne gine ho ye pa te se me akuantwu a me ne gime hu se me dwumi ho ankasa sister ye ne gine ho ono wanda so da esa ankate asefo asase pa de anko be free so sesia na ope security actually fi okohwe abemu abia security boy de ban fi ye nuaba ahenkan a wa free me bosumi atwam asem na meken ahenkan ye security boy na obekun no ene yakopie mu e wo court yakopie mu court a ene ye ma abrantie no 20 years in prison na when na tiefo ni ahwefo e de comment by say 20 years na 20 years abemu ananga so 20 years yes only 20 years be can not just 41 years what be that then you say still obesa be din nkwasi asem na odi na still na na just obeba na moja ne ye adwuma 40 years then na just ne ho sisi ne ho so sika odi si e kro besa be ye di nkwasi asem enti 20 years de esa na when Angel TV 4pm ka say there be o enye ahenkan ho sobo okra na ye de abono no ne mo hotel bi okoye adwuma wo ho a o tam sika do so po sika no do so pa je sika no president crowd man say on fancy Ghana o de beye bia kwa ni mu pa eno na abemu ayi e fa di dwane nti sesi asa sobo yi de eye hotel fo no esobonti ahenka ye nuaba ahenka wo ya owu ya de eno de enka me so Angel TV for ekopie mo msro yenti omumra sesi a na otwe mu ne ege hwefo ne tifo kasa efa nsema na akoso okumasi ha sei eye abrante efe ne John Alistair wo mfie aduonu yenu na yede to woni se waba be pie mu atokwa second for 2 ama waba dia to se ampa krono mo bi e ba so ewo ono ana brabo mu ne maami bi onne kwotena se ne fie wura no ampa sika eye opepepe baako ahensia adusia enso chirepo adusia 1.667 billion 660 Ghana cedis just sika free 167,660 and na owia extra mobile phone ka ho na bread called you born one was yampa me ana me fae enti message report say on fam bone encheme no ntwuma strike dey bi court ka so ama court amre enti nyame yadon a ene fie on sa amra na enne eye ana fighter yebo a echa escra na etena se e wo court na ebra otena adwamu na ye de branch be pie ne mu no ena o se aha zabe wadi atum ye de wasotwe be mawo wo bibi ka aka kire court eno na efiura abranti aso be kan say ono ankasa no wo hunu so aye bone ti be ka court mfanche no mfanche okwa be so wo se oni ne maame wo ho na ne nana eno ne tenaye ne nana sabe wo ja efie dusia niensa 63 years ewo enkan amasaman na ne maame no efemu no one ne papa no ewo emamu niensa ya ono na ye panini na ne papa afemu nso no onuanom enan na okan nyina ebomu a opese o chese o eduanom be enso na enso na one ne tenaye no na ama sebi waya kwada bone akwasi pon aka nyina na etwagu Angel TV no so no ene Angel Facebook 102.9 FM abrante no e de abanka bagu na china police for atunato wo mopukop mu egira na etwagu akwasi ko anim enu nti no ebra o kan se mi nyina wie na court say aboa na hawa on se ne bon nti sa na tie de a na so agi atumu na wasre agi atumu senti no ho afiase enfia duo no 20 years imprisonment if you say if you do 20 years and as I be there walk akwadam na kwakoye dwumadene e di aka ho e wo kumase wasa akura na nkasa nyamfie sen
22 to ba no 42 years still no ba no ho den asakra obet ma baby aka so ko bobra papa yeah Facebook ya no he wo dey say ya kwase podcast 20 years no judge na di 20 years na bia be head and confirm keka wo lotu wo mu di asem no foforo enfie do osenka judge na de ma no kwaso de bo anu si enti kojo mamenka tiefo ne ahwefo se abranche ko ya aniasa de wudie ho so bo abono a asem no kura afei ene ewo ne commercial stage ewo Squareman Pond District Court enti we de beka se ye prapra kwa mu kra any 20 years no na edru awudie no ho de dia ene ye jai edema court na eno so ye de ho kase ene amane abre tiefo kwasi assembly ye wie wenkwa na news no bia makra eye cause ehun sam no doso pa me hu se Facebook fo no wo ma hyase sa kwasi menko Godson enyiraba it is too small Linda akwafun say Dani land voucher it is too small Kojo Holy offer it is too small Paski Dembeka it is too small sir Jumpa Mount 20 years is too small maybe sir do chia 20 years pe Yvonne Wood no they should have given him 60 years Papa Uru 20 years too small Vim Solu it should have been 40 years too sure and you're too small be man 100 Linda was a big was a man 100 years not that there but the man me pass with no be no what the man cause won't suggest any day enko siaga daddy we but cause ye baby am mesan busani ye man ko fon tia say wudie no kokum you know ewra fefe no eye brother say kofi na se no ewura na abeda so ewura fefe se ma adwo ne mboa wasa no se mboa ai afiankan abeda TV so na wa swage fefe kama no enti de akwasi pon de wo kan wo pase se wo kire se 20 years na wo kodem no enye afiankan kuma wa ku no nsa akoton ne ka ne di ye we ye baby a no ya receptionist o wi asika bi hotel no de no nya sa na wo kire Infiura sa pepe sekaya fia henkan de ne dia kemeka sa manka ne ye kura na we de enye fia henkan de no we wa ba pa ya wo kira san ko san ka ma no sentence for life no ene mo amusi tu small san fe de bobu adwo ko si kira se we no ye de ode horo ne mpra dwaye wanuro ko wi 167,000 Ghana cedis kane 1.67 billion bi eno 20 years nti afa na afia henkan wakum nipa hwe mojaguo no eno so ebeba kwasi ko anim enti efira sa enetie na eno kra mponso no so de ne ye ka no wade atomu dada so no ene di sa wuo no enti sa court boaboa adanse nyina no e wo district court ho ne kopiem high court a me gidi sa no so nya de a ebeche kra na abranti ekoni a aposifo efa so che no no ne ho empopoye kakra ho abetum di ama NDTV for the first time na endesa ebra aposifo ehwe no etumi aka to se eye na mienu per 48 hours and aposifo ehwe abranti na traffic light mu na omo kira abranti edu ba bi kura no a na kamia ye se traffic to be chia aposifo no ka omo timu na omo track no na ono ye ne ko no a o say yusu car enti du ba bi na o say omo sifiri car ni mo di moto echesi no na traffic no so kura no a omo tu bu famu enti abranti no yo bi a wo ye notorious criminal wo maimu a tete wo nim boni fosu di papa ne chese ana ne timu so wodin papa o sakrofo bu hod mu a wa baji wa de wi anu wokọ ebi obu akwa do de timu de be obutu but me da asese oje bretwa me mo sonfo akuantwa na me de ensembe do na me ka ase dwuma kwa so masen ene bi me de ebre kama mo anya bi etie obatampa travel and tour express consultancy for opese okọ Canada, Europe, New Zealand, America ekro bia opese okọ bia mesro se obefo plane ko ade se kumase kro na opese ofo plane mesro frɛ obatampa online no egu screen nani kama Ghana ha say omo ahwe ewububu ahye abrochensho line omo so ewo ho no from a omo ne obedi nsa wo so o ma o Ghana na wo akwento opese obesisa o ma ko bosumi atwa mu ya mesro
Robert ampa formula na oni omo eni nkomo no mbebo a oni mu odin pa wankasa wani beje osomfo akwantwa makra